Impanyina tena dwumadie na wotie yi. Ene ye hwe asante ene ne bobre. Ohene mechia obi mo. Me Joshua. Yeah. Ohene we die yeah, me kai pa se sante hene yenra otumfo se tu ehye fa kese pa o Kumase agoprama so no. Am say ne fa edikan na fa hye edikan kese pa. Wa se mama se me be kuntokwa. Mama kun na mo me de nimdie ne apomodin ho hyehye. Na esi manim se me ba be pija ama esoba mfa so magana ma nyina. Na ni pa bi twen se nka obiga se oba ko an na nka be yom de. Na wo se kasante ka se me de me ba ko. Cause onya ka asante a na akoye ko. Na emom wan kasante no oye se me de eye adesua anase sukuu samti na meba anase apamu de ho samti na meba no ene na amanfo bi afa ne se off anase emre anase asante ne simbiem anase. Okay, so Osante hene said to abebiu otosumiuni. Ono abeku ne ko awie dada. Ne ko a obeku ye no okudi nkunim ekekere na sante man. De nipa nim ni se de nipa bi ntiase ye ni se sunsun emu na ekọ rebrand na ho. Sunsun bi e wo wi asibia ni ho a ewu. Nipa dua ni wu bet okra ni mu. Na yen abi before there ye gidi se enipa kwa onipa ofra asase so a ekofa honam foforo dra no ho saye dey e ba ne ye betena na nanom aso kwa bebre so ahwe ahu ni se ampa enipa bebre mu wu a omoba ebi so wu a omomakra omoma no eye omo ba asase no ma anyom hyeyi no santini se to be biu no se wo hu ni se ne kasem no ka kire wo se me se santina wo hu no se no ya chisire o man no ye pese o man ye krabehwe ye pempuntu ne arehwe na amaye manfo a what it means ni say abrebia bible kan wo se abre ya wonemre abre na oba ya obekon ye no se impuntu ne enkanko na orema santiman na sa asante se nye saa na ye din no kura no ye okunti ne yete anameboa okunti edino asechire no enti asante hene onye mreda na ontimi nye mreda ma men kansi su pense Ghana na ye oman no yen tribe in Ghana all population e sika e akodi e kire yen no tribe I can basically tell you emphatically say no tribe in Ghana sika liquid ahunya de mema e chan asante I na asante mfa saa ni no ma we nyina empopo afoforo ebi so he asante settling na even beginning ne kura na ya kikira asante no ye kundi uso ani yenku ne ye de obekan ho ne ya tre ye mining eno na ma asante de tie etisa na de also hu ni se asante ni se to be biu no ono no sunsum na ode ba afiwi no e o man kikire ye se sante hene e free ni sisa ye ho a afi na ni de okra so oba ba ye ni mpre ni so no na we free ho mamum kan hu ni se akonwa no se ebu a ye bobi pomem because so something ni say to di kan a wan kuntokwa bebrebe a na eboro so okontokwa miensa bi oti ase ekone nine so na mum di obedi na de no on ne be ku pa a ye fe no opoku ware katachi ono de obeku pa ye se obi be ku asanteman ma ono na ose koja okun awia omo ene kun kodin pa na unsa ana meche say enipa bi aba or the kind of honhoma or the bedi asante ne so ye asante fo na ye oman na ye ekuru ni ma no ye temamfo ye ekuru ni ma ene ye wura ne sante hene ye no so sante hene to na mu bi na nya itimi se kirika kya ne se ye wura ade we emwa wo nanamo otie because oye ja otie ase because in baby yakudu ni baby asante ya develop yakudu no enya fe na sebi totofi we bia ono ne o se den hu ni left and right ono akra no opa no hu ni sirim na ya asante hina se ne mere woni hu na obayi tabi esa na o mani pabi privilege
which Santehene onyesa. Enuntino, so who's a Santehene so some who be so entity diamano, Sabi Asante, am I any bed dear sono, 70 now, Mushia, a gene Nimdiani Yansemono. Sabi baby, a Braboni Nimdiani Yansemono. I am for we did TV so any social media so no. Opa, say would yes also nim krana, Fabi compared me a radi. I remember him from Akuma 10. Omabobra, Sikafem, Emunyam Fem, Ahunya, and yours or 2 for the next wako too far. Maybe can't be a free Miami Cruma Santu Gabahine, I know 2 cerebral. Huh? Sebema Bobra, I'm a new crew in Maya, or number 1. I won't even for some crossing getting the ground to tunnel, even no 10 mu half crana and young size. No, the autosumi, I am pointing it. Sibu so free of Union baby conance, and name me mampomai. The autosumi near mampomai. Mampomai, Unisane da hono. And yen seminina, Naya Santi, a can social media, so and I had 2 movie TV. The episode amount 14, and any a come will be a day. TV. The autosumi and son, yes, I have a quiet hene. The autosumi, even a scholarman pohina, or you 2 for brim pound when you're my hene. The autosumi, a young quantahine. Nana bikisi so ye kasi kani animunyamni even would have share nana ashebwampa so sha himfwe mu nyina ne omo credibility no omo weight say so ati ase na oba behwe even adwira hene kra no na oye mampon hene ba no sa himfu nkito ye omo ka say busa ho say omo merit no abatafo hene so ati ase me kan Kumasi abrempo akese no make kan man hina omo wo achiri ana omo kru no tumpon a omo develop omo kru hwe efe ne say nana oduro ni mapel asuminya hene asuminya nana fe de hwe asuminya ne hwe nana edupa no se wo wunti asuminya ohene ye frɛ no nana ochirikusi so ati ase ha ne hwe efe ne say Santi asima gugu hene. Ha? Sa ahimfuwe no for compare sa kro na wo keka omudin no. Omu nyina wura ne sante hene. Oti ase ye ka so mu wura ne sante hene a dia na bebre mpati no. Sante chichi mu no. Kumawu, thank you. Kumawu. So sa aguna sante chichi mu no. Na mu edi no ma bi, na mu di no ma bi egu akwam. And almost say no money, na the entire Santi, a flow 2 4 years. No, as a Dumrebia, a Portuguese with the help of Denchra for a high before papa. Denchra, now what in our first near Canning near, and no munishi of na Portuguese a boom against the before no, ever did you see a cocoa. It didn't trafono, or moba, or mohina that time, or yeah, Portuguese, and we determine Santini Cocoyano. And I'm on for who say, no one so many she says, come by the no Mujana Portuguese abroad for no day. Jijico, Mimi Lucas said, Mimi Chipa a denchra, Mimi Chipa, Mitrisia, a denchra, what I say. A denchana, in free Western region, and in free Central region. And so you know, according to Akoka Dunkwa, Anamibwa. Yeah, Jokwa. And Jokwa, on your Dunkwa, on your Yenchina, Denchira for a Tanabiano. A Santifoa Sano. Chamecasa Santifoa, and Teresa Santi Travel be over you, a young any form of Santino, not Denchira Chronica movie. Na a Fanny say, a dancing movie. So what you say? Na mampon na adwaben na bekwai na blame them no mu nyina aka ko bi ne form asante no so what you say na asante no nte no sa de nkyira we na ohini we na oho ne de omoayen enti o se ne dom na mo tu ni gu ye na mo pepa ni kura ni din free history ni mu kura enti afei na de nkyira person we dey organizing no which is not bad but no matter how a de nkyira be ye kese akodu no asante che de mutaya on do one also be agitu me make say me minchipa e denchira minchipa e denchira what you say but you know baby asante ahyira kodu yi no ohini be na be yi ni tie fra asante aso oye man hini okose denchira so man hina se anaze sei ayi adwuma
asase be kwa na ade kotena dwukwa ho asase be na wo nsase kakra wo nyina so no omotu galamse ase no enu nti no siasi e ka no kre ye bibifo na epesi hu asante kese ya ye hwe bambo asante dia ma African culture akan culture Ghana man ansa na yaka asante hu asem me see no tribe in Ghana na original sisen komu gina baby kra kaseti asante because the asante aye no enkran and next to asante because enkran the capital nti no amount for the development any ono so titi ni papa so what you see na so no asante de e titi kra ifri titi a ye ifri titi nyina no ye timi bobo ye sika no ye de kokoboa se yemfa nyi development wa ha enwam wa ha yemfa sika we nko development na asante ono no de kra se ya onfa ho what you see enei asante aseda ne de hin anya mpo atwa ne atendidie ne nsem hu ne nsemfo nipa bi ka enu nti no asante de enipa fa ye ho tan no efri ye nanam pan so free okonfanoche pan so because sa asante anko amaye ni Portuguese ne ana oye the help of the nsrana enkayen ebe ye da so nko asum enu nti na asante amaye hini mpanifo ne nyina se anamotu o se to the first aye die ye be fra ne ye wura essence ye wura no essence on ye free sa how ni so what you say that san to kwara ne nyi setu na setu nkwa na kokon you asante man no me say bobo sa omo nyina kokon ni bi even krobe obo na hafo a omo nyina kokon ni bi so na no wan say ahemfo bi omo na nam abetwa sapa akokodin atisire omo man ne abedu ni so no no de opeso o kire sebe and me ti ohini bi o say na ye na nam na no omo ye jimifo edi enye jimifo no otene na akunya so ote akunya tuntum so ka so na ajimi o say se na nam na no omo jimi a sa abunu ma we de omo ye jimifo na mu say enipa we o ka say owia ne man so be sa boy jimi so ye because ne na no kan kwase ase. And you see, this is why we are. I mean, Sante koso ye kese no. Sante ni die ni hwa. Obe free ni nanamo enhisa ye hu. Abe praise kwase ampanyi bi a mistakenly na betena akonya so. Se ongu ye nanamo o mabakọ anim ase. Na aha obi a mokwan na nke fa so. Se kwan na nye obi na abo amana tene a enka fa so. Ene ahini aya ahini ne nye Sante ni na ma ahini aya ahini a. Awo ka okra ke kase ye de akonya ma wanka ope. Yes, no, edumebu bu akunya beton fi o se mempe because na ahinie enya nika na enye fe o sankini se tutu no mamu se no de nti ama ahinie enya nika nyina no eye na ntini twetwa ene ntro ene azam de abawura ahinie na ono no pen so de asante sa no mani nyina obetutu ase de so unso obi tan asante obi mpese pese se tu abebi otoso mienu asem a na ya no kura waka kire no ntia enipa so ka no kura wo hu ahi Asante tan no eho ni gina minua na bibie no ebetima bra asante so ase ene de opa ma ketu ba bi nsu nka hwe ma menka asem kire o chas asante na hunu na eda wo kakraka mu asante mana nka sa yen heda nkusu ye wo se ye no obi wo ntokwa wo se de amanfo bi ntokwa bi o madwenu mu wake up no se asante meki effort a nyame kan papa na se Ghana military kra o mu ye ketekete maye. Okay. Because Ghana military no on population crown enu 1 million anameboa. Even 500,000 crown enu. Santin kwa massive population over 5 million out of 33 million. And besides that no landscape no ye wo enkuro no ye develop ye ho ya protect ye ho for over 180 years ni. Over because Kwame Nkrumah by Konfanochi Mbako 300 years we but yen ya protect ye ho over 180 plus. I didn't think I'm using 180 because Nana say to the first budget on my coin Asante has struggled enough a lot to reach where he is. Even Bruni Kraba with the help of Yaya Nyama no Motisino Eba so be to Asante Susa Enina Antentam. It is all who say am I maybe we are saying now can beginning no F 2 months after Sante Hini say 2 Sante Hine for any young better the group is say India spiritually no omuntu ana mokeko India omushano mem serious
India ebe tuni na ise wa ba ona ase say ye hu bibi wo mu Mr. Chasupuku for ni munyam beta ye bibi echi no na enye ade bi a ntoma efra wa na ase ka bi a wuti ana ka bi e da account mu but spiritually no mu say we on the higher rank. Yes, India, the growth is India. Don't joke with them. India President Efeni Moody on one set up boat for Nasi. I invite Santa Hene. I said to India delegates, I'm already doing Sunny Amamra to say India presidency. You say Ubedi Ube Krumha visit. Now your culture festival when you number actually. Do you know what it means? What it means is, you see, I mean, I say sometimes make us emotional because I did be a will be near anyone on any oh can say Sana may be before most of us. So we need who is any near Nimunyambi, Yaka, and Nimunyam send be funny me home. Then you are not Yaka fan one and Kenya Nimguasia, and Kenya Arehusem, and Kenya Adia and Semfata, and Amebwa. Imuno. Die onyamiko onyame ehira ne mu nidua don nti osante hene die bia oye bia ebuo ne ani dia one nanam hia omu dia sama wo se sitie omu tuma feku ma nanam nyina nim dia omu nyansa omu nim no omu sira omu adwene omu hia na omu di asema sira yen akamfo ekwan ya fa so ye kan asem anyi social media so ne ye kan asem nanam wo kwan fa so omu kan omu asem. It is a sub what Ukrubimu, so you're on Hinibi, now only for 2 Yash Mensia, ask him for not sitting him, never see an answer. Obu only for 2 4. Obu was for 2 4 Nibi, no mutu for so on your day. On fa Nuntino, or Henry's went here for 2 Dema, and you was saying with a babajum. It was Santahini, dear Sema. What it means in say, it replicates the kind of respect here, or see the info. Because omuno omo ya man hini na ye hu omo ye hold on with high esteem no omo do otumfo anima no makwa ha omo ntoma so what you see obrempon so bedu man hini anima no so ayedai wakwa ha ne ntoma di kro bedu obrempon anima no so ayedai wakwa ha ne ntoma sara di so na ye kromafo ya yenso so yatim na ye nya ahemfo ne nso bedu no ma ne so ayedai esu akwa ha ye ntoma. What it means ni say ye akamfo de ye dibu ne die ma ye mpanifo even ahemfo no demonstrating every day. So what it means ni say de nanam ba ye koye ene ye die dibu ne munyam ye dey ekoso no mo da esan so o ma kire no eno ade ye de krom ye free ho. Enti so uni krobia mu de muhia na unity ni muntem sa abre dia sentiment na se no ade ato na wuhwe bi na wuhwe bi na so de agekire ukru eno hwe a otumfo ahini a odi time to be pay o masa some culture epic asante culture opa me to body nyina akire beta wunyia no be so hu a yen hwe e last 25 20 30 years ago na hwe Ghana tribes me be o culture na asesa ta asesa na se omu ye de Santahini ye ni bi na aye omu fa na me puto e mi kiri se me dibum me na me ma ya ma na ye ofe no nya asidani nkanfo na ngade ma me ba wo na wo ye bi no obu otimi ye bi na o sa be kire se asantifo kra ye ne start first enzo ya o ye bi e kire se onima na onim omu kan nyina we na omu ya udi wani hwe bi na nim nyansa wa adwene a wo se ade a wo yi me kura me nya Santini no me hu se onya ma ne nya fe because ade bia you see duplicate umfo ntimi mfa duplicate any original and compare me ntwa no na wo ka Asante se yensi entuma fi was abonten no yen fa yansam nyina nto abonten sa tra sa no mpanyin so aka se aboa bi anasa no ma ho ba ye fa na en ntakra yenra Santahini na say to wakan ben prensa so se ehemfo matwa ne ho hia no kamia ye se fantome fre ne bra manhia na betna me nchen ko na emom se asam si a bi ombodom suko no mo se ade we de Asante dia ye hwema na nyera no em se eya akofom sa asem na yewura ka se ehemfo matwa ne ho hia no hwema no ma bi akofom na se eya yeda no sana wo se fa no no kre
Osantehene say to kasa odika asante no nya santehene nko ase tunye ne dia santeman no enye na say tu nko adia asante a collective of ahemfo so what you say they agree on something and on for the form asante se ne chichiri mu no yehu se no ade nyina mu no o se enye ekandifo na osantehene say tu mu abushia no ebe ye leaders and on be all time leaders. It doesn't I don't say asante amanne ni amanne ni hye wo ho no sisa edi nemu no osantehene de on de ni say on hwe sa asante hye bia no say the penfo see the jawa near the asoma so what you say on hwe se hye bia be koso wano esan se wote abanwa so ntim so what you mean what the mention as enu ntina akwa esa afa no homo nemu no de na otumfo pa kire ni say obi betim betena TVs no oka yenye culture ye na oka tia no na mo omuti osantehene hu bebre nim say nipa we betimi a disprove no by facts and figures eno ma yidi bi na o ma ye no mimi de na meti o ma say omo person be create room for unnecessary but ekoso mpanifo say abasoba enema ejaye dey epai enti wo kan na ne ntro no sounding kola adwini mu say onum na eka no kre ina na mo tete ho ye dey na na mo bi edi akonwa no atena akonwa no so over 50 to 60 years sebe sa enipa ni bia obi de sedom ahena otini krom the last 24 years obi di akonwa ono kwa no obe 3 years onim ho hwe be mo na mo bi de ensem ni bi si manim a ayem anim sem otere me chena se mrebi buna afo empenifo ba menhia na no opmiso se opmiso poku are penso abe sere santehene se nkuro bi hyebu no e wo buna nka otumfo mfa nhye o mase no mfa sa nkuro mesom menhia video no msa cover obi ahwe na me ya otachi man hene eye na poku are penso ba menhia omoye ahemfo maako 5 ene bae plus omo penfo mu nyina efre bunu mam omo beka ye no so hwe bia tata na no oduro ni mapa mu nyina wo ho ema omo question wo mo se mo kura when was the last time you hu fi asem ba beso e de na kire se anamo be na motu a kire se de we mu mama anamo ba beso because you all ye bi no the what the car all ye bi na di ka no so what you say na mo muntu anamo bi a kire se wo ba beso wo si emfa kuima e de kuima wa ne de ma wo sesei because kuro na ye ka no enye se ye okuro na ye de ma wo tete no baby a obi abeku akodru bia no okomo chichiri kuro na abe ne dia aka history sanity sentisa ene baby e fro tachiman yi se nye ho nyane dia tachiman no no wote efani say Ivory Coast baby no te bunu man so Ivory Coast ento kwantine man ko wote bunu man so na ina hinkru baby a wote na ankokrafo bi na te na ye fro na akora tachi so what you say now after only opoku are ntokwa no utwane free krum ho na okoye obaye no eno wa metena bunu man so no betena akora tachi krum na ono nam se no odi hininti no na odi na hinini ba ha ya fra o tachi man no enka history no enka sani ya beka no because o history ma tachi man fo mu so ya yokofo opimi so say to the first obaye a obedi as obaji na santiman no o free den chana obetena tachi man yes obetena tachi man no ya no that no we odina branch so what you say obetena tachi man e ba hwe said the omo so yi omo no mafa enso me ka sem bi kire wo say yenyi suman na ye de ba ye na eye na nam sunsun a na ennene ye akamfo ni nyina ye bosom kese a ona de nam no omo nyina e ba no obi antimi amfa mu osantini se tutu ni konfa no chi ba na no mo de sa suman ne ba ye sa suman no me ka so mo na de ba ye so mo na be ne kese ne mum de o de ba ye pa no ye abero bi a ne efre no ina na pa penyipa ne efre ne manu na manu so what ni din ya ekirebe ba ho ekirebe hwe sa ba kwase mo no good entina na manu no ba ye na ote woni nyina o hwe de omu ye ni nyina no na manu na ti ade so bet no o hwe o mo ko hu so omu nyina suman sunsun na ekuro mo ne ye dai o fom entina na manu no na hwe se afi nim fi ko animu no o de bema
ne ma mienu ne ba ne twum ne antwi na menu na wo Oh. Enam se ne ena omo free so anti no omo bo adekọ no ho ban nti de omo adekọ ne be kron ye be ye kese pa no e opim so say tu odi kan so ati ase ha enu nti asante chichire ye ne kase ye ne bibia no enye asante ye nko a na se asemba kokoyi ano because history no ebi si wo mampon ebi si wo tafo ebi si wo hen ebi si wo ha ebi si wo amukom ebi si wo tachima ebi enti ohini bia wodi sa akonya no e wo sese obi ka asem ne kia na wo ba na bedi obere ba te se no asem na aka no ntisa ene de nchirafo kura ayi a omakoka dwukwa ayi a omo ayi ofen akiriwe akwa bi metawe no onu kwati bi no ototo ayampia obi esi wani so mantasentase aye wa stela huhu ano stela no ogina ha aden na adwen ne se ene de yesi ntoko ni hunti no obi abetima ka sabe impredia so asem hu bia no afa no hu adi bedo so hu ni se wo ka sa ansem hu na wo nanam o mabakokwa na wugu mu ni mase konye sa na ye akanfo tete ye history me no ka me mayere mu hu a me ka nyina bebe me papa kura wa metu ma me ametu ne mu sa na tete abakosem na ye dai etie Enti such na the chance to come home. It is if you are history has already been written. Asante, Ubi and Timini Asante Niesi, nobody. Tomu few. Na Asante Kasobe few are. And come on, young program one anke. Asante Kasi be fee a deal with your best so. Messense Yamuan, Kayan Ukrananke. Because ye asantifona minimum na me matena kumasi na me minim kumasi asantifona minimum no obi ho a wo ye coward na watena kura bi ase dan che mu bi atoto ayampia na obi anfiwa wadwe yo so ye bema wadwe no one day afi ogun se wa hwa ba bi aba kwotete kura ho ba ye diama ba bi akwotete kura ho ba ye diama unsa me kasa me ka kire wo se asante ahemfo no obi aba wo de oba obaye. The fact self Santini said to Akase, na mamu no, na hini no, on the Puntu ni a no permanent. On him about the Abacasa media, me person should be no idea. And beyond any business, what the astronomer Makai marking baby and soka. If I be just Santini Bia, or the Pusu Bibi, or the Peso Bibi. Yeah, or there was it, Besia, that's an Ebesa bounty. That's Mr. Puku.